China le India anin ngur mek lain Army Chief General Naravein chuan Nimin Khan Jammu region a India le Pakistan ramri international border atloa helaya hian India le Pakistan chu kilometer za som kwale pariat belin anin ri ani sipai chu enganga inral ring le in pediamin nge anom ti te ayenani Army Chief chu Jammu a thlona thlane in a thlok luta Tiger Division atloa chu ta tangin helicopter in ramri lama chuan a thlok ani India le Pakistan in rina Jammu region chu border security force ten an venga Pakistan ramri chu Pakistan Ranger ten an venga ni helai vela hian border roads organization chuan ramri shula kalvel ol samnan leipoimo tak paruk an do thara tunhaya defense minister Rajnath Singh chuan a hong he nge ni tlailama army chief chu Pathankot lama athlok chuak le bokani China in Mei tha Galwan Valley Pankong So Lake area le line of actual control LAC hun sang lua chet alak na chu ama tha fea president Xi Jinping a mobilization order siam hanga ruaman sa to ni in Indian official te chuan thilom dan anjir chian nuwa an soi line of actual control a Chinese che lak na hi arwalin kilometer in hlat tak taka athleng thup thupa mun then khata chuan darkar khaddana te thlengin ruaman na fel tak nena kalpuyani thil thleng le omdan en fia ani nuwa thu nei tu sang tena ruaman na an siam sa thlapa kalpuyani ti in official te chuan an soi bokani Galwan Valley le Pankong Lake bi ka chuan PLA te chuan LAC atanga India Norlet tumshim shimin China official border zulzuya LAC rin that chu an tumber ni in alan thu an soi boka Galwan aram pani ten temporary an pom buffer zone chu China du danangin Beijing in line of actual control ngai dan ane anga kalpuin khothlang lama kem khatlaya tollu to ani bokani Pankong Lake ka chuan China chuan huam hau chualo thungin finger 4 atangin finger 5 a chok asona heipo hi India in finger 8 aramanga chal hisap chuan lut thuk tak thoni in finger 4 atanga finger 8 hi kilometer riat vel laiani January thale February thatir phat atang khan PLA te chuan Ladakh ramri jinjianga routine mobilization exercise an kalpui thina kumina chuan che dan thlakin annual exercise nei lovin PLA sipai te anram chung thuk zoka training nei ania ramri beng tu te chu forward area omin ramri nai zoka anin chop boka hei wang tak hian April thla tang khan sipai chet velna anasa le nia soi ani bokani January sang ni somni khan president ji chuan training mobilization order thara siama hei hi sipai te chu indo tak taka an che that theina na training ti that le chakba ka inral ring renga anom theina tura ruam han na ani he thupek thar hian kumsang ni som pakwa TMO hetiang lam hoya thupek ma saber chu siam tha in kumsang ni som pariata military training guidelines alo puan to bo zui na vekani he thupek hi puan ani hun lai khan thilpa ngai ve maya ngai ania ma se Indian official te chuan he thupek thar hian China in ramriveng tu ada le annual exercise ane thindan kalphung athak dang lam vekti in an soya India ne na ramri chau ni lo hundanga Japan Taiwan le South China Sea chungchanga po ani vek thu asoyani TMO hian China sipai te chu indona tak tak ma chon thei tura confrontational training pe ka mun sang sang atanga be tok thut poni se in ring thei tura training pe tura tiani heng ruam manna thar an kalpui te hi en chin na an neya indona tak tak angin an kalpui ani ti in India sarkar official amhing tarlan rem lo chuan a soi TMO hi China chuan atlem bera kumsang ni somni pakhat thleng aman mela wangin India chuan ramria new normal atong to dona ngai ni in hei wang hian le base 14 corps division dang ada bel ngei arinom bokani PLA mobilization hi January thla khan thupek chua ani nu chia tanga in tran ngal ni in atira chuan Galwan Valley atanga Pankong Lake in kar kem zani chu an thurbing phota Mei ninga khan Galwan Valley le Pankong Lake kam mar lama inti buaina athleng hal pang ani China chuan chu ni som panga a Galwan Valley a buaina chuaka India sipai somni thina le China sipai thisa thriat velo na kha LAC India in construction activity anei wanga apua India China ramria LAC hi rin alani ngai lo shimshima ladaka chuan China in ramri tia angai zulzuya kalpui mayania Arunachal Pradesh a chuan India in ramri ati zulzuya kalpui mayani boka Ladakh bi ka hian hun som pakhat vel line of actual control ngai dan inan lo na aom bokani heiba ka hian hun then khat China in ramria a chal le
line of actual control in an lo na aom boka chung zinga chuan Galwan Valley po atelani China official map chuan ramri chu Galwan River paltlanga thlepin chuta Siok River wainala tia hriat boka alu thla line of actual control chu hemi chhak kilometer khata ada bok India chuan tun ma tang to in patrolling point som pali thlenga veng thina chu China in aram ri tia thlepa tanga metar zale claim vel chok ania helai hun tak hi chu ni som panga a India ram chung anga ngai kem khata thu ka inti boina kha anita ni line of actual control hi kumsang kha zakwa somruka China in India hena angai dan ashil Galwan atanga achiar be chana kalania tuna China map thara chuan anram ri chu khothlang lama thui tak rin bel to in a thlep kwal na chu China in lui chua lamati chuani mei tha tang khan China chuan LAC chu aram ri anga acha lui nar lambe chanani thuin a soita chu tak chu India na pom theilo ati tak chuani April tha tang khan China chuan India in wainala an kalkaya PP14 an plot hin chu adu lo thu alan tir tan ta ni July ni sari khan Chinese state media te chuan thala kan ti chuaka chuta chuan India sipai te chuan construction heng kea kalna leite luiti luang jim deuna an siam an tia he thalak hi adik le dik lo fin via ani lawani Juni som pakwa khan China sarkar chuan India sipai te chu LAC pela chea apulea me ninga zan khan China sipai te chuan China sipai te chu thilom dan a zira chet la a thuam chaka ramri vong him tura ti anni hati boka tun main China chuan wainala in thlepna lai vel hi abil ngai reng reng lawani me ninga zan ve khan finger four nai pangong le kam marlam kem zania inti boina athlenga heta hian line of actual control ngai dan inan lo na chu hriat fia ve ve ania China in finger four thleng an chala India chuan finger 8 thleng aveng ve thunga finger 1 atanga 8 hi mual khang khothlanga tanga khocha khoya indo ani China chuan tun ma in finger 4 thleng hi aramanga chalin kumsang kha zakwa som kole pakwa khan kongpui asial nge nge a India ro chuan ke in finger 3 atanga 4 thleng avil thunga mei thla tang khan China chuan India in 4 apal tlang hi dalin finger 4 tlang chip thlengin kongpui sialin atlang dung athunun ta ni mei thachung khan China sipai ti chu line of actual control hun sang injar pharin China sipai tamjok anin bun bel zel boka Galwan le pangonga inti boinu kar khada khan PLA te chuan mar lam hlazok da hong liu tan jin jiang Tibet ramri thlengin sipai ada mei ni som pani khan India China ramri eastern sector Nakula North Sikima sipai ada bela mei ni kwa helai huna hian inti boina athlengani heiba ka hian pangongso Galwan Valley Hot Spring le Gokra ba ka chip chao Spangur gap le changdungla ti chuan Jun thlatir khan heng hun ma song hi China chuan an lo lu khat vek to ni tuna chuan in nu do ve ve tura in rem na an siam mek lai ania ma se PLA strategy hi malam pan vaka tlema hnung tol shet nia ngai ania wangle PLA training module hi kumsang ni somni pakhat thlenga man tur ania wangin official te chuan community puilaya inti boina hi atop na ni mai lo tura an nga yani Turkey rama kumzabi parukna kumsang khazanga liamta a Byzantine Emperor Justinian manga lo sakle din Hagai Sophia biakin Khovel biakin lian bera an lo soichin Orthodox Christian biakin hlunle mingthang takmai tuna museum atana man mek chu Muslim biakin mosque a man ni to turin Turkey President chuan July ni som sang ni som ni zirtom ni khan a puang hlol maya July ni som ni pali sang ni som ni atang hian hemuna hian Muslim ho anin khom chanang he thil thleng hian khovel pum huap Christian te ngai ven al ho hlea Christian million zanga chuang IO ading World Church of Council chuan he tu chua hi ngai tu anon le a sut le turin Turkey President Mr Erdogan hena lekha anthon hialani Hagai Sophia hi emperor mingthang tak tak telalu khum an lo khum tiana hun po ani kumzanga somthum le pasari khan Byzantine Emperor Justinian chuan he biakin lian le ro pui tak hi alodin lu amaya Khovela biakin lian bera ngai ani thin kumsang khazali somnga le pathum khan Islam sa khwa bia Ottoman Emperor Ottoman Sultan Mehmed II chuan Byzantine laram chu nein Constantinople tia ko ni thin Istanbul khopui chu aopta Ottoman chuan biakin pon lamte siam remin an sa khwa milin ache danglama hemi kumatang hian he biakin hi musulman sa khwa biak nan man niin pathian nung biak nan ni thin chu
mo sa chan tir ani ta ni kum zabi tam a her liama kum sang kha zakwa som thum le palia tang khan Hagia Sophia chu museum ro pui taka man alo ni chho le a kum tin khobel mi pui million thum point pathum velin an to thina kum kalta ngot po khan million thum point pasari line he mun hi an to ani hetia museum atan manani nu hian Hagia Sophia chu Christian tele Muslim ten imrem na munanga an lo chang chhota zela ma se kar kalta zirtom nia tang khan he historic mun pe mo tak mai hi Muslim sa kho bia ho chuan an pum bil le ta a khobel pum huap ko thanin sui khom WCC ten tong trai na le kepen chuan anen be pui thla ka lak le tan tum lain Muslim hoero an biakin thar lo min an lam thung ani